wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia jinken. Kublai pi baro shkathup khubor jangi kedan Bosco Media Network. Kimar ki bakong san mentaka singi kilong. Sedang hiar jurip ka KHADC Delimination Committee ha West Khasi Hills. Kring breu ka kalendar UA Hanongstone. Sateng ban penbena yaki result DSC Arhajar Arpau. Ban hiar shuki NPP Block President ka kong Magdalene Nanongpo. Tomenta ngine phai shaki khubor ki bakhamdia. Kakenhon Ward Benia Ban Paria MDC Constituency Delimination Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka khatsan trek uno pra kalahiar sha West Khasi Hills nagabanta ban penlong ya kajing sngap tho hearing halor kajing sngow jangki pat ba nong song snong kibam hablang haju ka constituency MDC nagabanta ban penbet thamai no yaki hakani kajing alang ladon bun kinong yalam na kisnong baper kiba hab hapo upur usam jaka West Khasi Hills District kiba don pat yak MDC constituency shakawe pat ka district kumjo yaki constituency kiba hab lang hakaju ka CNRD development block ni hakaju ka MLA constituency banyo sngow yak jingkwa banjing pangnut jongki hakmat kani ka committee hadien baladap lum jingtip yak jingkwa banjing angnur jongki pat ba kani ka committee kan sapha yak report shaka KHADC. Ini kejinguan kata delimitation committee no kalau ban penbet cuma ya di konstituensi ini ban pihak ada kalau ban penbet maka kita kisnong dibahas siapa konstituensi bisa kijan siapa pat konstituensi no tengiwan kenang banyak mereka hearing public hearing ban sengap ikipat ba ke kabakidan ban om nakalyam jongki ni khat khanang hamne ti kilewan ti don kisnong ki ba jansha ko ka constituency rela perngat ki sha ki pa bat ka jikar pat jongki kalong sobha bat pernat no sha ka constituency ka ba ki khamjang ke ti ka jingwan ka jungi hang kalong tang ka taban pembe ki ko komputan mar ki don kinam thapot ki ba sha ko constituency ki semjing marka district ka hapshaway mereka konstituensi ka hapshaway nata ka blok ka hapshaway ka baki king hapshaway ka bu jing ya ki no ki kenja development te alor jong kata niwan bon penbet kat ke bamila ban le kata te hadu uta ka no tangin ki police station ki ba wat lanik snow ki ba wan kebon mentak sini. Kinoyalam ka sanction shar hari India kala penjur ya kajing penpriang ya ki khubor trekam jaka sorkar ha kajing alam jong menteri rang badu Narendra Modi hakini ki posnam balala man penkre ya ki election MP Lok Sabha kaman long hawar hajar arpusaw lengba ka program Hamara Sankap Vikasit Bharat bala penlong de kitnat trekam ke sorkar India ber sorkar Meghalaya lasam ya ka almanak kalendar arhajar arpusaw shikipat ba kanong ston kabala shon ki dur ki dar jong umentri rang badu kari namar la shusam ya kini ki almanak kaladon kajingya kini bat jingya tenru hapadang kipat ba banyo ala ka jong ka bha hanong ston ka sorkar India kalalet keleng kisnong ban penipat ba ya ka dur jong menteri rang badu haka television ramha bala pendat haka trok pan kring breu ban penbena ya ki kam jong ka sorkar India hakini ki post nam bala dep
Uba S. Rashir, Sordar Ninong Ston, Ulalong Ukong San, Ban Sam Buskit, Shaki Asha, Kinos, Bat Ki Village Organization. Ki Officer ke Sorkar India, Bat Meghalaya, Kilabatai, Bat Pensha, Yaki Jingerap Babunjat, Baka Sorkar, Kalale, Nakabanta, Ban Kentiu, Yaki Palba, Jongkari. The guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi. Northeast Bank. Lapan nak kita jadi pajak. Yang mereka kena kasih kalau ke EK ke jadi kerja yang itu pajak. Kalau yang dia buat renti yang ke kajian kam jauh kabahana hati di kabaya yang dari kabenca. Nama kata nasrulba. Hakane ka sini kabamenta kalau ke EK kabahisa tinggal mau jenau. Karibhoy Youth Welfare Organization hakakat saw tarik unopra kalaya kendo ya UDC Ribhoy District banwal jing tip ahlor ka jing slam ban penmi ya ka result jing ka examine District Selection Committee kabala long na do usnam 8,000 arpau. UDC ula batha ya usamla Elvis Kersian General Secretary ban ya kendo ya ka kong Birani ADC halor kanika kam. Kenduk yang disi halor kapang ka riwan remind biang sa isin ni penkermau biang ya ka result jong ka DSC hani po tembe boy bejongi di kumbang wan kenduk menta nak yang disi ula pa sya additional commissioner i madam Birani kena kaliang jong iru ila ai ka jing assurance ba impact permat no in ya kran bano ba isa ai ka juba namar ngi kum ki kun samla jong kani ka thok ka dong ka tembe boy jongi ila sibun ka jingduna namar ba nadu menurut Februari ada arpau kani ka advertisement ani ka post ka fair nak kalian disi ka penlaj bat adu mentaru kimpat syam nala antmi ya ka result kumta nak kalian jungi ka seng ni wan hani bandawan ani banpan ka jingshai balai adu kan ni ka nak sakut sa nak kalian ka office kalau aya ka jingshai ba hakimi ki benai banwan hi kan pendap no bat ka aya ka jubab bat mungkin nak kalian seng ru ngin biai budin susu bat ngin yaiwan budin hakani ka jaka nang begin yo ban bi no ya kani result nam ta ka jing mentoi ka jing bahaju ki kun samla jo kadong ka tham boy ki jungi Kinoyalam kaseng NPP nong po blok haka sngi khat santarik uno pra kila penlong ya ka jingjit nong kit kamba thamai hador bar hall yo maulong kani ka jingjit ikinong kit kamba thamai kade haden ka jingi no kam ka kong Magdalene S maulong kum ke NPP president nong po blok hakani ka jingjit ikinong kit kamba thamai uba Henry Tinong Rum ula shajit kum president ba Renal Kharkamni working president ba Stoily Singkli ba uba Conan Ingti kum ki vice president ba Bishar Timung uba Elpos Chadab ba uba Pearly Ronghang kum ki general secretary ba Bronis Makri ba Anthony Suchiang ba Diran Clay ba Pendaplang Walang ba uba Lucky Star thank you kum ki secretary ya kini kinongkit kamba thamai en sapen scam haka arpau tarik unopra ha umsning blok jongi bat ngasnat sibun ba kinot kam irong ba tadu ukin presiden jong kaperti ke jongi barem ilapoi bat menda kesngi ngilayor ke skam inga kum presiden bertemai jong ka NPP blok nong po ka jongi bat ngilatung ru ya ba Renal Kharkamni kum ukin presiden arngut ki vice presiden kita ini ba Stanley Sangkli bat iba komen ingti ngidan laingut ke general secretary iba Bishar Timong iba Elfas Shadab bat ba Perli Ronghang ngidan ru sangut ki sekretaris ita ini ba Anthony Susyang iba Bronis Makri iba Biren Kleng nang ta iba Pendaplang Walang nang ta iba Lucky thank you te ngidan ru treasurer ita ini ba Eikong Australia Kharmujai ngidan ru ki advisor jongi balatung ya iba Siti Nongrum kum chief advisor jong kaperti ke jongi iba Mensing Makri kum advisor ngidan advisor iba NS Marweng Sri Kril Nongrum nang ta Ikersan Timung nang ta iba Romshan Maupnyang bat barok kini kirong ba ki badal hangne ngilakan thup hak state member ke jongi
Te kane ka jing form jungi ya kane ka full fledged body ngin yo ka jing penskam ka bapura ha ka potrik hate pom sning ha ka ba barok khoj ki blok jong ki santli ki blok jong Kariboy district kata nadu ka jirang ka nongpo ka sning ka mahoti bat kamroi ngin yo ka jing penskam lang hate ka sngi bat kamjuru ka jing penskam ya ka district ka jungi te kane ka jing form jungi mana ka sngi kalong ban pengklan ya ka parti bat khantam le ban pengkre ya ka MDC election bat ya kampi election te hadin ka jinyo jing perskam ngin sa penlong ya ka we ka general committee ha ka ba ngin ya thir ya tai sanibha kumno bat pengklan ban pengkre ya ka election ka banwan ka jungi te tangkap ta hina kaliang junga khobli sibun Ka Indian Red Cross Society ha Megalia kala penlong ya ka training ba arsngi ha ka khatsau bat khatsantrik no pra kala ai jing hikai shapang ka first aid na ka banta kinong nya taksi ki baju kamai ha than laban Kani kajing hikai kelapan ikinong nya kali kumnu ban husiar bat yada yalade bat ikinong syong kali habaja ki aksiden kajing kemding jing betei ni haba ki ngat hakanu kanu ka apot hakapor badang yad hasurok haka khat santrik lasa meki sernot sekinong nya taksi ki balawan bane benta haka di ka training daka vice chairman jongka Indian Red Cross Society kong Amelia swear क्या होगा ये बॉडी को लिफ्ट करेगा अपना नी के ऊपर रखेगा लॉक करेगा नंबर 1 जाएगा स्ट्रेचर लेके आएगा रखेगा उसको स्ट्रेचर में फिर रखेगा अनलोड करेगा लोडिंग एंड अनलोडिंग अभी लोडिंग होगा अब एवरीवन डू योर हैंड लाइक दिस सब आप लोग अपना हाथ ऐसा कीजिए हाँ राइट राजीव ऑन रखा खासी हो बला करी का खरी हवा पिनिशना का स्ट्रेचर कमदे बनतम के शबार करी बनतम पे हपो mo kakajat kala pantam de ujrong makana mano daka sunrut kakajat hapok madanru kamlele but the most important you should protect the head mo de bilabu makana ka stretcher kunturu mafi samun phidiban anta hai ka ke kan he got injured here यहाँ पे लग गया इंजर्ड हो गई तो उसको अभी बैंडेज करना है विथ ट्रायंगुलर बैंडेज ठीक है सो एपेक्स ये बोलो ना एपेक्स जब भी आप हैंड बैंडेज करें एनी हैंड बैंडेज लार्ज आर्म स्लिंग या सेंजोन स्लिंग एपेक्स एल्बो में होगा एल्बो एपेक्स शुड बी इन द एल्बो नाउ हमको ये बैंडेज अंदर से घुसाना है इसका अंदर से डालना I have to insert from here. Do not touch the casualty. कभी भी casualty को टच नहीं करना है कैजुअलिटी स्पेन कैजुअलिटी को मालूम ये हो गया कैनेट का बेल्ट Kinoyalam kasnong nongbri nongdom Southwest Khasi Hills kila dap daga jingkemen ban yo ya yeng dor bar batamai balashna daga scheme shis pasngi MGN REGA na kamau karwat block kabalakan jo syakal lai pusan lak tengka ka jinglut lapli pat ba ban pendan kamno ya kani ka yeng dor bar da uba Renekton El Tongkhar MLA hakmat ki menteri kahima kirang ba kilongkme bat kisamasnong ulapan pau ya kajing kemen baki pat ba kila yo ya kiyeng dor bar ka paka bat ulak kermen bakan wanra kijing bah bat jing mento ya ki pat ba khamtam kisamla ha kani kasno Pangakwa perkentu ya punya baru hati paipa juga senang. Harga bapun siam dia kena kum kai yang lajong. Kene kamdai kai yang juga baju. Kamdai kai yang juga sedih. Kamdai kai yang baju. Kamdai kai yang batulip. Kamdai kai yang jongno. Kamdai kai yang jong pi jong ke senang nong brero dom baru kawai. Baru kiman baru ke senang kinong try ke yang. Harga ba anong don way bro. Ubat kam try bro ke yang jong am. Kadai bet kai yang jongi. Jadi penerkam minta ketim bagari ke jongi kamdai ke jonga jadi mar kata ke kwa bani i bagari ke yin kan internet kumbak internet menta kan yesa aga di internet kumbangi keren barak hakilo keren bagaron harap surok ke bagi yoi pat kui ke yin gila yoi ke dia denti ti kui denti bagaron dor ke pat ye aga ke yin hawa ke la persang man observe ya ke yin ki surrounding panpek angrentai ke bangalon person kendiat ke kata haga bagi yoi ke thneu bu hangre khmat ye Haka banga tem ya kumno don
kibawan yakai dia katli yo syukum bakla yo syukum nak lihat akhir kata tu mangi dan kata kawai lang dok bisa kerpa ya ki nompet ke geng ba kam tamele habai ji la batai ni ba katokum hadir ka he katokum ke ba mang ke umsla ti yo lese kane katok angne ke rahmat la dan dok bisa bantap ye kane daka cinta daka tin na jerong kan mahasibun badam bansau la ni la da omskoro kamsyu ayah kata pun berut lah kaya kata top sudah lesi di dalam pendapno ini kenapa kan kelut hakapun pada darbar juga sedang berut kawai on kami kelut kaya yang hangnya kemat hangnya pelau. Duna lai spangut ki khenaret berkisamla shenrang berkentai kilapoi ban shembenta haka 29th State Karate Championship ba arsngi haka khatsan terek berkandri terek no pra. Ya kadi kalumpung ya kon la panlong da ka All Meghalaya Karate Do Association AMKA bala play de ubaran samsu tengah. Kiwei kirang ba ki bala don lang ha kani kasngi kilong working president ka Meghalaya State Olympic Association ba John F Karshiyeng, Joint Secretary MSOA ba Pi Lalu, ba Joe Marwen rang ba Shnong Maukhar, ba Arwan Estaryang lambat ki dekot nong yalam ka AMKA ki khna ba yale kai ber ki kmi ki kpa ju ki khna ba shembanta ha kani ka jingya ko. Karibhoy Superstar Season 1 kalong karensan penisap na kabenta ki kon samla dan sab jong ka them ribhoy bala penyat da ka LSM le production haka jinga trelang ka National People Youth Front NPYF state kalapoy no sya kabakut haka sngi khat saw tore guno pra ha CFC hall umsning haka ni ka jinga kon la dan hadu ar phomut kinong ya shembenta ki bala poy sya ka grand finale haka ba ka samla Sumisha Nongbet kalapen iya ka sabrwai bathyang bat klara ya ka nam jingjob haka rensan ribhoy superstar kasamla Sumisha Nongbet kum kala adu kala khore ka song pisa ka ba 8,000 tengka rengkat ka trofi.
Ka Jarai Hot Spring Sports Club haka khat santarik no pra kala penkut no eka lumpung kenjat ball knockout football tournament kabala long hamadan Jaijar Jaren Southwest Khasi Hills. Haka jinga kun final kabala long hapedeng ka PLSK Jaran persha yaka Shido Shillong. Haba pai jaga jinga kun ban kini nam lado hapedeng ka PLSK Jaran persha yaka Shido Shillong kala long kaba itenat haka ba baro arliang kilong kiba tibet bat biang bor. Kajingnya kun kelane tedan marshikol lashi hadu bakut. Larai da kajingnya kenjat para marway bat undang up goal tiebreaker. Ka PLSK Jaran kala penjam kenap ya ka Shido Shillong bat yora ya ka rong pisa ka sanpau hajar tengka kat ba ka Shido Shillong kala yo ya ka plaken set arpau hajar tengka. Corner. Sang theo kamu nong sam. Matinya wantas ni ai ke em masuk sini yo. Anda remat. Em masuk sini yo. Screen ko mak coba ko mak dua kaki. Dia lihat em masuk. Ajar dia le. Pas bulat. Nerona. Ani. Oh, barang. Sila, pakambanan niyo. Thôi làm gì đây nghe này đây từ guru chúng mình leo nít on một uống mà nọ thôi thì thấy ngang là quay tôi sẽ tôi dặn mình ở trong này biết là hấp từ Kau beli cuma tahu.
Pada itu kikubol lapoy ke bakun tar hado bangin dia syambiang kublai shibun.